Maşallah maşallah mına bugünkü marekenin Ulan degen palvan saldı. Ulan palvan, assalamu alaikum. Ulan palvan, mingen at kimi kaka? Ver aşağı. Marat degen dostum. Marat palvandın atı mı? Yok başka bu. Başka Marat mı? Marat Fura. Polşa mı bol? Maşallah Marat palvan, bileğinizden küçük ketmesin. Sağlığınız kutlu olsun dağı. Ulak duran, ulak kanday olup da taka. Kaçta oldu marakesi olarak. Maşallah. Sorunuz kutlu olsun aka. Ulan palvanına bugünkü marekenin dağı bir salımın Marat degen dosunun Polşa atı menen bir salım kıldı. Bileğinizden küçüğünüz ketmesin. Aşırı pervatçat, aşırı pervatçat. Oy. Aşırı pervatçat. Noruz degen palvanına gene aşırı pervatçat. Noruz degen palvanına gene aşırı pervatçat. Kogat salıp paska düşüp etti. Palvan malaken. Maşallah. Ulak öte kızı da. Ulak öte kızı da. Mına avamdardın yaşına jetkişsin, bu avamdar klastaş okşayıp biri-birine tiyişip atat oka. En şeyli dep. Kaytarale. Kaytarale Almanbek palvan. Kaytarale. Aşırıp Bekbolot kaşırıp sorunun. Al dep sorununa kaşırdı. Bekbolot aşırıp sorunun albatat kaytarale. Oy. At çıktı. Bu jana salam alikten gelgen Tınçtık degen palvan eken. Tınçtık degen salam aliktin palvanı. Бұл өзгөн командасында Көкбөрүдө чабуулчуда ойнойт деп атат Тынчтык балбанды. 5-5'te Tınçtık balban alıp çıktı. Toklaga çaday, toklaga. Bu nasıl para oy? Meyman kavuna Tınçtık balban. Tınçtık balban meyman karşılık verdi. Morus palvan barıp kaytara uşu yergel alıp ke. Kaytara uшу жерге алып ke. Uшу жерге алып ke, turib turbaysың palvan. Maşallah aşırtıp berişti. Aşırtıp berişti. Aşırtıp berişti. Bağırta kızı orada. Maşallah maşallah. Hayda kaçtı. Hayda. Hayda kaçtı oldu. Düşüret hazır. Ne ayaktağız start üyse düşüret. Bak. Oğup kaldı. Düşüret hazır oğup kaldı bak. Düşüret hazır. Alıvatat balvan alıvatat. Düştü ulak. Ulak yerde. Ulak yerde.
Azırkı sorun kaysı palvanın kapçığına cılmaydı iken. Maşallah maşallah. Tupartı. Algıla palvanlar al. Tünü bir ekilerde. Maşallah maşallah götürüldü ulak götürüldü. Tegereni odat. Götürüldü odat. Kaldı ulak. Ulak kaldı. Vay terele al odat oşol palvan. Vay terele oşol palvan hareketinde. Sürüldü ulak. Kötörüldü sürüldü maşallah maşallah. Kaldı ulak. Oyun talasında kaldı. Kaytarala götörülüp atat. Ulak jengil. Ulak jengil bolgonduğuna baylanıştı. Ulak yer değiştirip atat. Maşallah. Taza aldım. Kaysı palvan alıp jatat. Kaysı palvan alıp jatat. Taza aldı. Maşallah maşallah. Mana. Ulak kaldı. Ulak kaldı. Kaytara oyun talasında ulak. Ulak yerde oyun talasında. Maşallah palvandar jığılbasın, attar müdürülbösün. Palvandardın çekesi kanabasın. Bir dağı palvandın jalı boş ketpesin. Bardığınızlar kurgaytpay, sorunlar köp, sorunlardı alıp kettingizler. Bardığınızlar kurgaytpay, sorunlar köp, sorunlardan alıp kettingizler. Maşallah maşallah. Ulak götörülüp atat. Ulak götörülüp atat. Ulak oyun talasında kaytara. Ulak götörüldü. Maşallah maşallah. Yakşı palvan götörüp alındı. Maşallah maşallah. Yardımdaş salıp verdi. At çıkıldı at çıkıldı. Avaylаңыздар palvanlar avaylаңыздар. Bir daha at çıkılmasın. At çıkılmasın. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Oyun talasına Talay palvan, Ulan palvan, Bakay palvanlar payda olup kaldı. Okşoydu Bakay palvanlar. Dardaş palvan geldi. Dardaş palvan geldi de odat. Ulan palvan. Kayış palvan geldi. Ulak kaldı. Ulak oyun talasında kaldı. Ulak yerde. Yerdeyi götürüldü. Oyun kızı жүрüp жатат. Ulak oyun talasında, oyun ayavay kızıda. Azırkı sorun bugünkü marekenin bir koy sorunu sayıldı. Alıp çıkıp palvanlar taşlap koydu algıla sorundu. Ulaktın жерге түшкөнү palvandın işi жүргөнü palvanlar. Alıp çıkıp koydu algıla sorundu. At çıkılıp atat palvanlar avaylagıla. Palvanlar palvanlar. Maşallah maşallah. Azırkı koy sorun kaysı palvandın jalına buyurduken. Kaysı palvandın at jalına buyurduken. Maşallah maşallah. Ulak ушундай болот. Өзүбүздүн жалынан карабайыр жылкылар жарап атат. Бардыгы карабайыр жылкы. Мына жерде 98% карабайыр жылкы жарап атат. Талай palvan hareketinde ortada. Talay palvanın jalına çıktı ulak mına. Talay palvanın jalına çıktı ulak mına. Taza çıktı. Tutun koyup atat talay palvan. Taz da çıktı. Talay palvanın jalına ulak. Talay palvanın jalına çıktı bugünkü koy sorun. Koy sorun talay palvan aldı. Taz da saldı. Tatalakaydan salıp aldı talay palvan.
Palvanlar Sögünbey, Sögünbey. Sögünbey, palvanlar Sögünbey. Attı başka çappay. Palvanlar. Ulak taze talay palvanın calında. Oy, çıtırman tokoydun tüyüne vardı ulak. Talay palvan alıp çıkıp ketedi. Koyga sorunga talay palvan saldı. Talay palvan mingen attағы жақсы çıktı. Жақсы кен at. Attағы жақсы çıktı. Жадырақ топтан жалғыз çıktı. Maşallah. Ulak kaytara oyun talasında жерде. Ulak kaytara oyun talasında жерде. Ulak oyun talasında жерде kaytara. Azırkıda çoң sorun qayсы palvanның kapçığına жалына buyurdu eken. Bardıq hareketinde. Bardıq hareketinde palvanlar. Yok. Ulak жерде. Ulak ikinci koy sorun koyuldu. Alıp çıkıp midin degen ağavızga aşırıp koyu sorun alasыңар деп атат. Alıp çıkıp midin degen ağavızga aşırıp koy sorunun alasыңар деп атат. Ortada Talay palvan legendarlı Canış palvan oyun talasına koşuldu. Niyazıp Canış palvan, Talay palvan, Ulan palvan, Tıştık palvan, Yaş palvanlar. Avaylagla palvanlar avaylagla. Ulak öte kızıda. Ulaktın жерге түшкөнү palvandın işi жүргөнü. Al çıkıp bir koy sorun algıla palvanlar. Жалыңар boş ketpesin. Bardıq palvandarga sorun жетет. Жалыңар boş ketpesin. Bardığыңар sorun algıla. Бүгүнкү марекенин koy sorunun өзгөн ири суунун palvanı Talay palvan saldı. Maşallah Talay palvan at kimdiki? Klitskası. Karajal degen at menen bir koyga saldı. Paltaraşka legen bul jerde özübüzdün Kırgız жылкылар гана жарайт bunday жерлерде, bunday улактарда maşallah. Koy sorunun kut bolsun Talay palvan. Bilegen küçün ketpesin. Maşallah mına koy sorunga uşu. Karajal degen at menen Talay palvan saldı. Maşallah. Bir koy sorunga Talay palvan Karajal menen alıp çıktı. Toptan aябай жақсы çıktı. Sadır. Oy. Ulak götürüldü. Canış palvan aldırdı. Ay maşallah. Canış palvan alıp çıktı. Maşallah. Taza alıp çıktı. Canış palvan alıp çıktı koyga. Koyga Canış palvan. Niyazıp. Aytılı Niyazıp Canış palvan koyga salıp çıktı. Maşallah. Canış palvanda. Canış ağavızda. Canış ağavızın yanında Aytılı Niyazıptar. Maşallah.
Айтулу Ниязовтар, Жаныш ағабыз. Салам алейкум, Жаныш аға. Сорунуңуз кут болсун. Кой сорунуңуз. Ат кимики, Жаныш ака? Ильичевкадан Чолпон деген нүкасын аты менен мына бир койго салым салды. Билегиңизден күчүңүз кетпесин. Ар дайым ушундай жаш болуп, каарыбай, кыргыз көк бөрүсүн өнүктүрүп, салым кошуп жүрөрүңүз, Жаныш ака. Улак тууралуу кичине айтып койсоңуз, улак кандай болуп атат, Жаныш ака? Өтө сонун көбөдөн ары жер таза улак болуп атат. Жакшы улак берген атасына рахмат. Машалла. Жакшы өтүп атат, Кудайга шүгүр. Машалла, сиздер да бар болуңуздар, оорубаңыздар. Дагы аттардын жалы бош кетпесин, дагы чоң сорундарды алыңыздар, Жаныш ака. Ой. Улак. Машалла, улак деген ушундай тартип менен, аксакалдардын көзөмөлү менен аксакалдардын тилин угуп, ушундай өтсө улак. Аксакалдарга ашырганда талашпай, тартышпай, бардыгы туруп жардамдашып, аксакалдарга ашыртып атышат. Машалла, машалла. Ушу бардык көк бөрүчүлөр ушу Ирусунун элинен үйрөнгүлө. Улак бергенди мына. Аксакалдарды өтө катуу сыйлашат экен. Токтотуп, эч кимиси талашпай, түшүрбөй, аксакалдарга таза ашырып, бутун койдуруп берип, атын жетелеп чыгарып коет экен. Машалла, машалла. Ушундай улак бергиле, ушундай үйрөнгүлө. Машалла, машалла. Таза ашырып берди. Жакшы экен, ат жакшы экен, чуркаштары. Ат өтө жакшы экен. Низ деген палванга алып келгени кетип атышат. Тынчтык палван кайтара аракетинде. Номер 4 өзгөн Тынчтык палван. Машалла, машалла. Таза ашырып берди. Өзү негизи кыргыз жылкыларынын эң кайраттуу күчтүүсү эле ушу көк аттар болот экен. Көк ат да жакшы экен. Машалла, машалла. Ой, улак кайтара. Таталакай болуп кетти улак. Алимбек деген агабызга ашырып бир кой соорунун айтышты. Кайсы палвандын жалына? Кайсы палвандын жалына жылмайды экен кой соорун? Кой соорун кайсы палвандын жалына жылмайды экен? Жаныш палван агабыз жүрөт дагы деле. Ортодо Жаныш агабыз. Башка экен, формасы окшош экен. Алып чыгып кой соорунга экен, кой соорунга. Машалла, бул жанагыл Жалпак таштан келген палван окшойт. Жалгыз келген. Буну дагы ошого талап атышат. Машалла, машалла. Ошол палван жанагыл Жалпак таштан келген, жалгыз келген палван экен. Молодец сенин, бул дагы такымы ушук бала экен. Кой соорунга дегенде бул бардыгы тосуп ылдый айдап атат. Машалла. Ой соорунда жана Жалпак таштан келген, жалгыз келген палван дагы салып алды. Бирок тилекке каршы буну мейман жарга алып кетип атышат, бербей атышат. Ири сулук туугандар бербей атышат. Машалла, бул палван бала экен. Ой. Чыгарбай атышат, дагы мейман жарын алып кетип атышат. YouTube. Машалла, машалла. Улак кайтара кызуу. Улак кайтара кызуу да. Жалпак таштан келген жалгыз палван келди, койго дегенде дагы салып алды эле. Тилекке каршы ири сулук туугандар чыгарбады аны. Жалгыз чабар палван экен. Палванга палван деп тан бериш керек, бирок сонун жалгыз салып алышты. Ой.
Aydar Palvan'ın jalındaken. Aydar Palvan'ın jalındaken. Koy sorunma salmadan Aydar Palvan. Hareketinde Aydar Palvan. Hareketinde. Koy sorunun Aydar Palvan salvalgan. Aydar Palvan. Aydar Palvan. Toktat öyle vergile, toktat öyle aşırttın aksakal, aytım, toktat öyle, aksakal kişiken var. Kıykırıp toktat öyle vergizin aksakal kişiken var. Aydar Palvan. Aydar Palvan. Çamandetler. Koyup durmayısın arıyorum. Culu ala turgan çuvay. Bek bala tepki alıp çıkar bu şehirden. Atın içinde ver Oktay. Atın içinde ver. Aydar Palvan. Atın içinde ver. Maşallah bugünkü Bareke'nin 3. koy sorunun çimpiyon Aydar Palvan saldı. Maladesinim Aydar Palvan. At kimik at. Özünün kiliçkası. Karabayır degen atı menen bir koyga salım saldı. Bu Kırgızistan'ın Orta Asya'nın çimpionu Maladesinim. Bileğingen küçün ketpesin. Bugün men sana niyet kılıp koygamın altın kurdu dağı bir tayda alıp anan geçişimiz gerek. Bolbosa kalasın şerdeçe. Onu alıp gitmesek mına özünün toratı menen bir koyga salım saldı. Aydar Palvan Maladesinim bileğingen küçün ketpesin. Kanday olu da toy. Toy жақсы oldu taka. O da şey qarap. Öyle toy olasın. Kanday kılıp alıp aldın? Tişte aldın, çimçip aldın, ne ala olup gitti? Geladan aka şu küçmeden tartıp. Maladesin. Koldan kolu ötüp gitti. Maladesin. Bileğingen küçün ketpesin. Taka havarınız olsun. İnşallah. Güdür ötüp, dügür ötüp, tuyaklarından çan çıkıp, kar çıkıp, ot çıkıp, Kırgızdın karabayır, jılkıları, ulaktardı. Şunday ulaktarga özü-özün Kırgız gana karabayır jılkılar jarap atat. Başka hiç bir at jarap atat. Hazır bir ekip olsa geldiler çarşadı bırak. Tilek'e karşı birden ula kaldı çarşadı. Bana şunca palvanlar jüröt. El köp. El köp. Maşallah. Aksakallar tuvaşırıp atacak. Aksakallar tuvaşırıp atacak. Musa degen aksakal. Estağfurullah. Hükümet dağı boş gelbey 9 gayrıda. Uluk dedirip artından bärini erkitip boş gelbey 9 gayrıda hükümet akabız dağı. Hükümet akabız dağı. Palvan egen bu hükümet akabız dağı. 9 gayrıda içkin görübey. Eldin bärin canına çoğultup hiç kimge vergizbey. Sakallatı başırıp daha verip atat. Maşallah. Maşallah.
Aşırı bir sorun aldı atşat. Aksakal kişi Musa degen legendarlı palvanların biriken uşul ayıldın. Musa aka dep jaman көбүн жалдыратты. Жаш кезинде катуу чапкан сыяктуу бул аксакал. Maşallah toптун аркы башына кетти Полянын oyun таласын. Улак жакшы болуп жатат улак. Улак кызуу. Улак өтө кызуу болуп жатат. Maşallah maşallah. Musaka. Toy bergen kişinin de çiğne tiyip atat bular. Musaka. Buna Civandı Ayıl Hükümeti'nin başçısı Bulukbek degende aşırıca kursalar. Maşallah maşallah. At salvay turgula emi. Salvay turgula. Maşallah aldı Ayıl Hükümeti'nin hükümet başçısına kulak aşırıp erişti. Vaa maşallah. Hükümeti bizden boş gelmey sıraz buttu koyup toptan kıl suruganda kayıp çıktı. Hükümeti bizden boş gelgen yok. Malades. Biroga aşırı bir sorun da kaytıştı. Bu polvanga sorun da kaytıştı. Çalgız jalanlap ketdi. Maşallah. Oy. Tuga taza çıktı o toptan. Taza sorulup çıktı o. Kaysı palvanın jalında ketken ulak. Kapaşa kavuzga aşırıp sorunu var deydi. Aşırtı atat, aşırtı atat. Aksakallı atıp. Ey aksakal. Aksakaldağı belakin aksakaldağı. Allah. Maşallah maşallah bu aksakaldağı yaşında at mini ulak çağıp жүрген aksakal eken. Kırıp topta baskan boydan, gazlı baskan boydan gitti toptan çıkıp. Maşallah. Bugünkü toydu kızıtkanına şokolatlar. Gelecekteki İrusu'nun palvanları. Kanat Tumaş palvan. Ulak tural kişini silip koysan hem. Ulak kanday olup otat. Ulak otak kaza oltat. Kançada okuysun? 6'da okuyum. At var uyuydu? Çok da temal aldım. Maşallah emi ulakka kızıkasın öz ha? Kaysı palvandardı köp görösün televizordan? 5-5'te Alamanda kaysı palvandardı köp görösüңөр? Manat Niyazov, Seyit Bey. Maşallah. Alamandançı? Talay. Talay palvan da köp görötkensиңер да. Силер кимди köp көрөсүңөр? At özüңkü palvan? Çappaysыңбы чоң атың бар экен? Чаптай. Канчада окуйсуң? Maşallah. Sen kayсы palvandардын улагын köp көрөсүң? Ya.
Maşallah. Qanday bolup atat ulaq anan? Ulaq жақсы oldu. Ulaq başında gelip kişine aşırıp çaptыңarбы? Же çabolbay kaldыңарбы? Hazırla geldik. Жақшы palvanlar. Maşallah sizler dagı har dayım Kırgızdın geleceğine jaragan namuslu, imandu, dinge, mamleketke hizmet kılgan жақшы palvanlardan bolğular. Жақшы ulaq çapkan, gelecekte sorun algan, darajası büyük palvanlardan bolğular. Atal palvan sen dağı inşallah. Malades palvanlara. Ayda ulaq göreylim ha. Ayda gila. Mına. Maşallah maşallah. Ay çok hızlı da ulaq. Gel. Ev yolca oyun. Alıp geliyorsa önce sabah kaybediyor. Kapaş kayakta Taşırıp verip ata taşırıp. Kapaş kayakta cüresin. Kapaş. Kapaş varsın mı? Aşırıp veriyordu. Ya kapaş. Aşırıp veriyordu. Var uçak mı ne? Kapaş. Kapaş. Kapaş kaşırıp körler kurban ver çakmayın. Sorun kaşırıkları atat. Kapaş kaşırıp körler. Kapaş kaşırıp körler kurban ver. Kapaş kalkta kal. Ortayında kurban ver. Maşallah mına Çalpaktaş'tan жалғыз келген palvan. Atın кім Медиар. Медиар деген мына Жодар palvandan Шәкір Тоқшойт болды ажаман. Тақымы пішік жаман қалың мала екен. Екі жолы қойға дегенде салып алды эле, бирок тилекке каршы. Ири сулук тугандар мейман жарын алып барып кичине буну меймандатып улакты беришпеди, ачыгын айтыш керек. Биленген күчүң кетпесин иним. Ат кими киним Медиар? Жалпақташтан Мирбек деген екен. Жалпакташтан Мирбек деген акесinin ушул аты менен эки жолу салды. Молодец иним, жаш балбан экенсин. Биленген күчүң кетпесин иним. Улак кандай болуп атат иним? Жақсы oldu bu. Бир эле ай ушу шеригиң жок болуп атабы? Şerik çok oldu. Машалла. Ошон үчүн Аязды ээрчитип келишиң керек эле. Аяз сенен чоңбу кичүүбү? Чоң. Аязды басака иш бар бир жерде деп алып келишиң керек эле Аязды. Машалла иним. Сен дагы кыргызга таанылган Жодар палвандардай элге кызмат кылган даражасы бийик палвандардын катарына кошулуп иним, а? Ушу байкадым 2-3 жолу алып чыктың, таза алып чыктың, аябай жакшы алып чыктың иним. Билеңген күчүң кетпесин. Атың дагы жакшы, өзүбүздүн таза карабайыр жылкы экен. Ушу жылкылар гана жарап атат ушу жерде. Молодец иним. Баятан бери таппай жүрүп араң таппадыңбы сени? Бу палвандар аша кызып калыптыр. Улак жеңил, тилекке каршы. Ошого теке улактай болуп эле. Улак ич жерге турбай атат. Аз гана топ болду. Мына жерде 1-2 аксакалга ашырыш керек экен эле. Аксакалдарга да ашырттырып атышат. Нары бери алып качышып эле. Бирок көп аксакалдарга ашырып беришти. Капаш деген аксакалга ашырып сорун алгыла деп атат палвандарды. Машалла. Аксакалга ашырышты. Капаш деген аксакалга ашырышты. Аксакалдагы. Ашырган атышат аксакалга. Капаш деген аксакалга ашырган атышат. Бирок жаштар бир аз улак кечен деген сайын, күн батканга жакындаган сайын палвандар катуу ат салып атышат, Капаш деген аксакал. Yerine taşlar sarılar da olsun. Talay palvan. Yerine taşlar sarılar gelin bina. Аксакалдагы катуу экен, таштабай атат. Жерге таштап сорун ал десе таштабай атат аксакалдагы.
Bak yerine düştü. Maşallah maşallah. Yaş balvan, kuşak yaş balvanlardan ekan. Manas balvan. Ana atını çarçattan içeriye taşlayıp sorulan. Şuat bağlı, bana. Nasıl balvan? Yerge taşlar ise ukma yatat. Korkmaya bağlı sese. Supartı mı? Supartı mı? Maşallah maşallah. Geç geç. Eki birlerde çıkarttı. Manas balvanı hiç kimge vermey gitti, jerge taşlap da kaldı dese. Balvanlar balvanlar. Başak sakalga aşırıp sorun alış kiregen. Ortada mı ittida tevlep geçti, balkuş itti. Bekim yağlı olsa da kolumuz yayınladı kolay. Keçe sındırıp aldım da. Baş degen aksakal kaçırıp atacak. Yaş ile polvan kaçırıptır. Yerine taşlar sorulan ayağı. Yerine taşlar sorulan. Ha? Ötken men ba çıktık. Жерде. Жерге таштап орын алгыла деп атат. Албандар жерге таштап аятчак бирок. Башакка ашырып атчак. Алда иман. Birden aşk kılsa var hadi hadi. Rişna benden aşk der. Satay benden aldı. Mana ulak kızı da. Ulak kızı da. Maşallah maşallah ulak öte kızı da. Öte kızı da ulak. Yo, Whitek. Maşallah maşallah ulak kıracak kızı da. Niyaz Canış ağa ol harekette okşayt topta Niyaz Canış. Rüstem palvan deybi. Forması okşoş eken Rüstem aka eken. Forması okşoş eken Rüstem degen palvanın jalında ketти deyt. Ulak öte kızıdı. Ulak жерде oyun talasında. Palvandardın bardığı hareketinde çoğun sorunlar sayıldı. Ulan palvan, Talay palvan, Kıştık palvan, Aytulu Niyazıklar, Canış palvan. Ey Allah! Görüldü ulak karşı palvandın. Alıp çıkıp oyalasın, kalan takam aşırır. Kalan takasını aşırıp oy sorun oyuldu. Ulan palvan hareketinde bırak yetti ulak dağı. Bak kaldı ulak. Kalan takam aşırır, oyalasın. Oy, oy. Bırak vardı bu. Lan takasını aşırıp oy alatken oy sorunu oyuldu.
Maşallah maşallah. Bak kızıdı. Boy sorun koyuldu. Bugünkü Marike'nin akırkı boyu. 4. boyu koyuldu. 4. boy sorunu koyuldu. Dörtüncü boyu koyuldu. Bugünkü sorundan. Niyaz Bayiş balonlar. Canış balon aksakal adaşam. Gel Canış balonda. Maşallah maşallah buna. En kızık yeri uşunday yerde bulup ulaktın buna. En kızık yeri buna. Palvanlar taşlap geçişti. Suusap geçişken okşoş su içkeni geçişti palvanlar. Koççok kaldı böyle takkan aldı. Çığıldı geçişti palvanlar suğa. Sunu gözдөй geçişti. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Gaysı palvan. Gaysı palvanın calında geleydi. Bastırayım. Gaysı palvanın calında. Qaysı palvan calında? Olacağız. Ha? Olacağız. Olacağız degen palvanın calında gen ulak. Olacağız degen palvan alıp çıkıp geleydi. Olacağız degen palvan alıp çıkıp geleydi. Bugünkü Marike'nin 4. koyunu. Olacağız palvan alıp çıktı. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Olacağız. Bana çıktım lan. Kaç tane? Olacağız. Olacağız. Hiç gibi değil. Onu da kovala. Parma. Kalan çoban yaparım. Korsepli virüske kaldı. Yakalasın. Korsepli virüske kaldı. Çap. Olacağız palvan. Olacağız palvan. Selamun aleyküm Olacağız palvan. 4. koyunun buna Olacağız palvan özlerinin iri sudağı meyman jarından alıp çıktı. Taza alıp çıktı jardan. At kimiki taksır? Özünün kiliçkası. Kögat menen özüzdün taza karavayır жылқы. Olacağız palvan koy kut bolsun sorunun. Bilegen küçüğün ketpesin. Toy qanday болуп атат? Аксакалдын аш тою. Toy жақсы таза болуп атат. Palvanlar. Maşallah şunday tutup turuң, ha. Mына Olacağız palvan özünün da көк аты менен таза карабайыр. Өзү негизи кыргыз жылкысынан баягы бир аксакал саяпкер айткандай, бул көк жылкылар көкбет болот дейт экен. Ошо көкбет көк жылкысы менен ушу мейман жарынан ушу ирисунун палваны Olacağız palvаны акыркы бүгүнкү 4. koy sorunun aldı. Sorunun kut bolsun. Bileğingen küçün ketpesin. Ardayım. Bundan kalgan sorunlarda da altın kur, taylar, torpoklarda da kal. İyilikler jaralsın, ha. Maşallah. Amin amin. Maşallah maşallah. Sorunlar kalıp ketip atat. Sorunlar öte böyle kalıp ketken atat. Palvandar. Bir-biringizlerge kişine şart düzüp berip sorunlardı alыңыздар. Sorunlar kalıp ketip atat. Mana esep. Bakir avuzga aksakalga aşırıp verdi. Ana yerge taşlar. Gerek bolsa Bakir avuzdan beri sorun koyup ber yerge taşlap sorun al der. Maşallah. Assalamu alaikum palvan. O palvan aka assalamu alaikum.
Atın kimenim? Уларбек полван бүгін дағы ақшалай сорынға таштады. Ат кім еке? Самат деген акам. Өзінің Самат деген акасының атыменен мына Уларбек полван ақшалай сорынға салды. Той қандай болып жатады, Уларбек? Машалла. Ақсақалға дуа қылып қойсыңар, машалла. Чоң сорындарды ал дағы бұдан чоң торпоқ, тай, алтын құрларға әрекет қылып ошолорды ала бергиле ма полван. Өзінің атыменен ақшалай сорынға таштады. Машалла, машалла. Улақ қызып атады. Талай полван ашырып берді. Машалла, акасына талай полван акасына ашырып берді. Даш деген полван екен алтын құрға таштаған. Ашырып берішті. Машалла, машалла. Жерге таштап сорының алды атшат. Машалла, машалла. Улуқ деген айлық мүткі. Ашытқан атат улуқа айлық мүткі. Айлық мүткі. Таза салып бердім мен. Айлық мүткі. Таза салып берді. Мына. Машалла, машалла. Мына бүгінгі аламан байгенін, аламан улақтың чоң сорындарының бірі торпоқ қойылды. Алып шығып, ашырып, торпоқ аласыңар палвандар. Алғыла палвандар, алғыла. Ортода, ойын таласында талай палван, томпо палван, тынштық палван, улан палвандар әрекетінде алып шығып, айдар палван, алып шығып, ашырып, торпоқ сорын аласыңар палвандар. Алы өргілі палвандар, улақтың жерге түшкені палвандың иши жүргені. Алып шығып, торпоқ алғыла палвандар. Машалла, машалла. Айдар полван, айдайыным, әрекетін көрөр. Улақ көтеріліп атат, улақ көтеріліп атат. Айтулы Ниязов, Жаныш палвандар ортада бірек алдыртып атат. Улақ көтеріліп атат. Қалды, улақ қалды жерде. Алғыла палвандар. Талай палвандың жалында. Легендарлы талай палван, Ирисунun палваны. Сорынға ашыртқан атат, сорынға ашыртқан атат. Талай палвандың жалында, улақ талай палвандың. Талай палван. Машалла, машалла. Талай палван сорынға алып кетті. Олар түсіп көтертіп атат та жерге түсіп. Көтертіп атшат та түсіп. Торпоқ сорыны қойылды. Азырқы марекенің бірінші торпоғы 3 торпоқ, 2 тай, 1 алтын құр қойылған. Торпоқ сорыны қойылып атат. Бирок улақ мұнау чекеде тұрат. Улақ мұнау чекеде тұрат бирок. Машалла, машалла. Палвандар әрекетіңерді көргілі.
Avayla bir-biringерге кичине шарт түзүп берип сорундарды алгыла. Күн кечте баратат палвандар. Ой. Ала бергиле палвандар. Айтулу Ниязов, Жаныш палван, Жаныш агабыздагы аракетинде. Мына Бардоуй спортчу Жаныш аканын алдында тура кулак. Алып чыккыла палвандар, алып чыккыла. Аябай кызыды улак, аябай. Аябай кызыды улак, аябай. Торпок кайшы палвандын жалына жылмайды экен. Машалла, айдагыла палвандар. Палван. Ой, молодец. Maşallah. Taze alıp çıktı. Maşallah. Almanbek palvanda mına Gezekteki sorunun benim baykaşımca bugün bir 3. salımı. Almanbek palvan. Almanbek palvandın bugün benim baykaşımca 2. salımı Almanbek palvanın şu atı menen 2 salım kıldı. Maşallah. Çıldırma adıma da oldu. Yo 88'lerden biri öylesin. Vektör. Ben özüme destek uyanmayınca seni dedim. Vektör gel. Maşallah. Maşallah. Önden Kurmanbek degen ağız alıp çıktı. Kurmanbek degen ağız alıp çıktı şu. Tazza salıp çıktı. Özünün kıvatı minen eken. Şu dağı boşa jerge düştü. Aktilek degen palvanda eken. Esep dep bağlı. Esep dep atşat esep dedi. Aktilek degen palvandın jalında eken. Jardan berin girip. Aktilek degen palvan. Aktilek degen palvan at çıktı. Maşallah. Kana aktilek palvan olsun. Oşonu tappa yapmayın mı? Ulan palvan hareketinde. Tıştık palvan, Talay palvan, Canış palvan, Tompo palvanlar hareketinde. Maşallah. Tompo palvandın inişi WhatsApp Tompo palvandın. Negedir Tompo palvan aldık so yerden. Tompo palvanda qo'matlı palvandardın biri. Oy. Kaynagan jeri. Atakul acım aytkanday pay. Aynan ayınlar. Oy. Amına. Torpok
sorun ушунча болуп атат, торпок sorun. Kurmanbek деген palvan salып алыптыр, Аксакал Kurmanbek. Айдар palvan, аракетиңи көрө берейиним Айдар palvan. Атты жеткизип ал. Улам palvan алып атат, улам palvan. Улам palvan алып атат. Улам palvan алып атат аракетинде. Улам palvan. Улам palvandын жалынан дагы башканын жалына жылмайды. Улам palvandын жалынан дагы башка palvandын жалына жылмайды. Торпок sorunu коюлду. Улам palvandын жалынан дагы башка palvandын жалына жылмайды. Кайсы palvan алып кетти. Ey ulak ушундай кызыйт, аламан улак ушундай кызыйт. Ey! Ey! Улук palvan hareketinde, өкмөт улук palvan. Атты жеткизип алыңыз улук palvan. Алай palvan hareketinde. Maşallah maşallah alp çıkkıla ulak rasa kızıdı. Alp çıkkıla palvanlar alp çıkkıla. Assalamu alaikum. Aktilek palvan. Azırkı salımın kut bolsun inim. Men baykaşımca bugün İrisu'da kulakta Bütele özüzdün şu Karabayır 1.50-55'in ortasında katlarımız. Aktilek beri gelinim. 1.50-55'teki atlar jarap atat. Torpok sorunun kut bolsun inim. Ulak kандай çıkıp kaldı? Kандай olup atat? Maşallah. Maşallah bu Talay palvan, buna ataklı Talay palvanın şakirtleri Aktilek palvan bir torpoko bugünkü Marike'nin birinci torpogunu şu palvan aldı. Palvan Aksakalga kine dua tilek kılıp koyasın ara. Amin amin. Bileğin küçün getlesin inim. Malades inim. Malades. Malades mına. Ayıldaşları sүйünüp bardығы bu palvanды құттықтап атышат. Менген атым şu Палтарашкал екен өзі негізі. Жаш palvanlar екен, машалла. Ақтілек деген palvan салды бүгінгі Марекенің бірінші торпағын. Машалла мына. Улақ өзі негізі алтын қуыр машинаға таштағандардыки қызық емес мына. Улақ мынандай жерде қызыйты мына. Мына улақ деп ушын айтар. O altın kur, anan tö, maşına, toğuz kara degende süylöve gülü. Mınanı süylöve gülü, mına ulaktı. Mana, şu yerde giyimdin. Ildıykıga, narkıga jılmayıp kettin, narkıga. Жалгыздаtıp öyle ap çıkpasa oşol. Toy verip atkan жалгыздаtıp öyle özü ap çıkpasa. Maşallah mına. Ulaktın kızık jeri, kaynagan jeri uşer ulaktın. Bu yerden joktu ya. Bu yerden jok degende bir koy beriңizde. Şunça jerden ap çıkkan. Aynen o. Onda gaz minen eken. Oң tatlı. Oң tatlı. Ayda. Ay. Maşallah ulak qaytdı. Qaysı palvanın jalında jılmaydı ulak. Qaysı palvanın. Kim bu? Atı kim bu? Kurmanbek degen ağabeytin jalında eken özünün mingen kök atı menen. Maşallah bugünkü Marike'nin ikinci torpok sorunu koyuldu. Palvanlar attı tap çapkanlar, ança mınçası bağıp satkanlar var. Ulaktın jerge düşkönü, palvandın işi jürgönü. Al çıkıp aşırıp
torpak sorunu alыңızдар. Palvanlar alıp çıkıp aşırıp torpak sorunu alыңızдар. Torpak sorunu koyuldu. Torpak sorunu koyuldu. Maşallah. Ecemezde başında etmeler. Biliyorum, gel etmesinizde balvur. Erge çıkan da çok o. Başında etmeler var, gider barına. Maşallah, 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 maşallah. Torpak sorunu koyuldu. Bunda pagoda hiç kaçan bada daim buluvermeydi. Arasında kar, camgır, kurupçuluk. Adır son pagoda. Ortada Talay palvan. Talay. Atlet yapkalı. Tompo palvan. Aytulu Yanış Tek palvan. tek çok. Gör Ulan kaçar. Ecep palvanlar kolay. hareketinde. Ecep emez. Tek olsun. Tek olsun. Kötörüldü, kötörüldü. Tek. Bak kötörüldü. Ecep emez. Tek olsun. Dağı çağırdı gözde getip atacak. Ay ay oy avaylagla palvanlar avaylagla. Ecep emez. Palvanlar avaylagla. Sen verme erkekçiler. Ben çalmadan böyle. Maşallah maşallah bizge kadr gerek. Torpağınlar gerek emez bizge kadr gerek. Aynen ayım palvanlar mına. Ulaktın kızı ganceri. Ulaktın kızı ganceri uşu cer. Ulaktın kızı ganceri mına uşu cer. Aynen aynen. Aynen ayın palvanlar attı tap çapkandır. Avaylagla. Qaysı palvan salıp aldı Qaytarali. Kurmanbek aka salıptır. Qaytarali Kurmanbek aka. Jana da uçacaktan Kurmanbek aka alıp çıktan. Qaytarali Kurmanbek aka salıptır. Kurmanbek aka Qaytarali salıp alıptır. Kurmanbek ağuz. Jana da uçacaktan salıp çıkan Kurmanbek ağuz. Maşallah maşallah. Palvanlardan bärini aydadı. Kurmanbek aka, attı dem altın, turtturmuş yerde. Geçsin alır. Aka, bileğinizden küçüğünüz gitmesin. Jana da kuşu paştan salıp çıktınız ile. Sorunumuz kutbazın. At kim ki? Atlı şu tumar kaynağım. Tumar degen kaynakasının kiliçkası. Kiliçkası biliyorum bozat bozat. Bozat menen bir torpaka salım saldı Kurmanbek aka. Karıvanız aka. Bileğinizden küçüğünüz gitmesin. Adır tay altın kurularda da kudumuşak alıp çıkıp alınız. Maşallah. Kem altmış mı? Tay menen altın kurdu da kuşacak alıp çıkıp alıp çıkıp alınız sekin Kurmanbek aka. Maşallah maşallah. Bizde kırmızı oyunlarını şu. Elge taraf şu. Maşallah maşallah. Aydan Kurmanbek aka. Öte sonun boldum lan. En sonun kadr oldu Kurmanbek aka öközgө bul жердеши. Palvanların bardığını başladınız. Aldına çıkıla Kurmanbek aka'nın aldına çıkıp çıkılan arı. Malades Kurmanbek aka. Mına kaşasın erten gelip oңдоп bергile mına жердин. Kurmanbek aka baldardap gel oңдоп beriniz. Кайрадан улак кызык жакка мезгил. Ооба, чындыгында улак болгон эмес. Бүгүн гана сонун карды таза сонун өтүп жатат. Maşallah. Машалла. Palvanların atını aytып айтты. Palvanların аты Талай Palvan, Рустам Kurmanbek Palvan, жана Сырбай Манат деген palvanдар бар. Жана башка palvanдар. Ulak kандай өтүп атат улак? Улак сын. Maşallah bugünkü marekenin tay soruna gelip jetti. Bugünkü marekenin başında aytkanday 2 tay jana altın kur бар болчу. Oşol tay sorununa gelip jetti. Bugünkü marekenin birinci tay koyuldu. Palvanlar algıla. Alıp çıkıp taydı jetelep ketkile. Atыңардын yalı boş ketpesin. Ala vergile palvanlar. Ortada Talay palvan, Aytulu, Niyazovlar, Janış palvan, Tompo palvan, Kurmanbek palvan Qaytara hareketinde hazır. Hazır torpoko salgan Kurmanbek palvan hareketinde. Maşallah maşallah. Tınçtık palvanlar ortada hareketinde. Oy. Bizden tayda avaylаңыздар. Ulan palvan
ortada. Adırkı tay sorun qaysı palvandan kapçığına acılmaydı eken. Alıvergile palvanlar alıvergile. Aydar palvandagı hareketin gör. Maşallah maşallah. Kurmanbek palvan qaytara ortada. Hazır torpakka salgan Kurmanbek palvan. Özü 58'ge çıktım dek. Yaş palvanlardan jakşı çabuk eken. Maşallah maşallah. Koyup bergine palvanlar sorun köp. Koyup bergine. Palvanlar bir-biringерге kişine şart düzüp sorundardı alıp ketkile gün geçte paratat. Gün geçte paratat palvanlar. Tompa palvandagı hareketinde. Oy oy. Katarganda koyup bergine. Katarganda koyup bergine. Satıla turgan atlar bolsa aytыңыздар, uшу улакта сынап, тобуна салып көрүп, чаап көрүп ала бересиздер. Улактарда тартып беребиз, сатыла турган аттар болсо айта бересиздер. Ассаламу алейкум Жаныш ака. Машалла. Жашыңыз канчада Жаныш ака? Бакаласы 50'de tutmadı. Машалла. Мына жердеги 20 жаштагы палвандардан тез кыймылдап топтон таза алып чыктыңыз. Билегиңизден күчүңүз кетпесин. Ат кимдики Жаныш ака? At Özgön'de Argen деген ukam. Argen деген үкасынын аты менен мына бүгүнкү маарекенин биринчи тайын салым салды. Bu bir yerden kayın yurtқа gelgenden şimdi jakşıça var. Машалла. Жаныш агабызды пайгамбар күйөө баласын сыйлагандай кайын журту сыйлап Canış palvanda güyalaga. Жаныш агабыз Айтулу Ниязовтар Жаныш агабыз бир тайга салым салды. Мына минген аты өзүбүздүн таза карабайыр жылкылардан машалла. Тынч болуңуз Жаныш ага. Ой. Кайтар эле баягындай мейман жарга кетип атат. Мейман жарына кетип атат кайтар эле. Talay palvancını gelip aldı. Kaç ele kaç devam edeydi. Talay palvancını gelip. Mına ulak mına. Erkin çerge dörtten tarzan. Erkin çerge dörtten tarzan. Oy ulak götürülüp gitti. Kaysı palvan. Taza salıp çıktı maşallah. Aytulu Niyazov. Suyunda kaşırıp Janış agabız alıp çıktı. Niyazov Janış agabız alıp çıktı. Bugünkü maarekenin ikinci salımı jana bir koygo salgan. Bugünkü maarekenin ikinci salımın taza salıp jatat. Taza salıp jatat. Ulak jerde ulak. Şakir'din dostuna tayaladı eken ulak jerde kaldı. Ulak kaldı. Ulak kaytar ele jerde. Oyun talasında kaldı ulak. Ortada palvandar. Alып чыгып бүгүнкү маарекенин экинчи тайы сорунга коюлду. Кайсы палвандын жалына буйрду экен бул улак. Курманбек палван аракетинде кайтар эле Курманбек палван талай палван экөө талашып атат. Курманбек палвандын жалында талай экөө талашып атат. Талай палван экөө талашып атат. Курманбек палвандын жалында талай экөө талашып атат кайтара. Бирок Курманбек палвандын жалында толуп жүрөт улак чыгарып койгула. Азыр эле бир торпакка салган. Көк ат жакшы экен көк аты.
Talay palvan alıp ketdi. Kurmanbek palvanın jalından Talay palvanın jalına ötüp ketdi ulak. Talay palvanın jalına ötüp ketdi ulak. Kurmanbek palvanın jalından Talay palvanın jalına ötüp ketdi. Özünü başka at miniptir Talay palvan. Başka at miniptir özünün kök atı minen okşayt desem başka at da eken. Talay palvan buna at minen taz da salıp çıktı toptan. Maşallah maşallah. Assalamu alaikum Talay palvan. Talay palvan beri bastır beri bur attı. Talay palvan sorun kutlu olsun. Atının jalı kur ketpedi. Akırkı бүгүнкү марекенин акыркы тайын Кудайым сага буйрган экен, жана эле айтып атмын эле сен ооматтуу боласың. Сенин ар дайым жалыңы Кудай жеңил кылып чыгарат деп жана эле экөөбүз кичине маектештик эле ат ким экен Талай? Кутман акамки. Кутман агасынын аты менен мына бүгүнкү марекенин тай сорунуна Талай palvan салды. Билегиңен күчүң кетпесин Талай. Эми кичине той тууралуу кичине дуа кылып коеюн. Алла разысына каршы ağzından жаткан жер. Amin amin. Allahu akbar. Sen de жалың дайым толо болсун, билегиңен күчүң кетпесин ha. At сонун экен. Атка сөз жок. Bunun пародасы эмне Талай? Карабайыр ака. Өзүбүздүн хан деген Карабайыр ат менен Талай palvanына бир тайга салым салды бүгүнкү марекени машалла. О, машалла машалла. Бүгүн такыр эсибизден чыккан турбайбы? Бүгүнкү марекенин эң алдыңкы сооруну Tokulu at koyuldu, tokulu. Şakirge aşırıp tokulu at sorunu koyuldu. Tokulu at Kaysı palvanın jalına buyurdu ki tokulu at koyuldu Şakir palvanga. Kaysı palvanın jalına çıkıp gitti. Maşallah maşallah. Öte Kuzu kulak götürüldü. Şakir palvanga aşırıp tokulu at alat. Oo, güdürögön attın ündörü. Kaysı palvanın jalında çıktı. Şakir palvanga aşırıp maşallah maşallah. Manas palvanın jalındayken bugünkü tokulu at Manas palvanga buyruktur. Manas palvanga buyruktur bugünkü tokulu at. Suja eseptep koysunlar ya, onu jaş palvandı paterişke alıp çıkargıladı özgür tokulu at. Koygula özüңөрдүн жаш palvanыңар экен койсоңор Esep kılgıla esep kılgıla. Maşallah maşallah. Bergizgile aksakal at jığıldı bergizgile. Manas palvan at jabdığı menen alıp çıktı atın jığıştıra. Şu ayıldın palvan eken jaş palvan, Manas palvan. Hayda çey. Dönsene. Alıp çıkın Şakir'in aşırı var. At sorunu koyuldu. Alıp çıkıp Şakir'ge, toy egesi Şakir palvan kaçırıp at jabdığı menen alat, at jabdığı menen Şakir palvan kaçırıp at jabdığı menen alışat.
Maşallah ulak kaytar ele oyun talasında. Bugünkü marekenin akırkı sorunu at çapdık. Bundan keyin altın kur koyular. At çapdık. Biraz zakirden hep. Oh Allah. Maşallah. Maşallah. Ulak götürülüp ketdi okşoç yerden. Maşallah ulak kızıdı. Atakul hacı aytkanday pay ulak bolup atat pay. Şakir'e aşırı vaat alasın. Azabını aşırasın. Sögün bey aksakallar sögün bey. Maşallah kaytara. Ulak götürüldü okşoç yerden. Ta götürüldü eken dağı tele. Oy. Bak yerdi. Yerde jatat ulak. O yerde jatat. Manas polvan. Hareketin göreyim. O çekedele durat. Mene yakta sol jakta. Dimu. Çekede durat. Coşkuna çay, coşkuna. Maşallah. Alçı palvanlar at jabdığı menen at koyuldu. Bugünkü marekenin akırkı sorunu at koyuldu. Oy tompa palvan. Sırgavay. Sırgavay degen palvan alıp çıktı. Sırgavay degen palvan alıp çıktı. Toptan satıp çıktı. Oy katı kuzuda. Aytulu, Niyaz, Cihanı Şagavuz'un atılı bulup atat. Bürok Tilek'e karşı torpak oyun talasında yerde jatat. Bürok Tilek'e karşı. Maşallah algıla palvanlar. Algıla. Buna yerde turat ey. Sırgavay degen palvan uşu palvan toptan taza götürüp çipel ayttılar. Negedir at debelep kaldı ulak oyun talasına düşüp kaldı kaytıra. Ulak yerde. Oy mına o жерге gelip kaptalıp kalgan turbayбы? Жаңаға gelip kaptalıp kalıptır. Maşallah. Kurmanbek aka kaytara ortodu. Şul жерге gelip kişine kaptala düştü. Darakta. Kurmanbek aka. Maşallah. Palvan eken bak. Daraktardı sındırıp pındırıp ele жаңак baktı düşüp ketişti. Maşallah. Maşallah. Emi talayka size Kurmanbek aka size başına söyleseniz emi. Бұл аттың линиясын айтыңыз маға. Линиясы ошо
bir kögat bolgan, öte jakşı эле. Жазым караш кылганда bir 3 мара кылган. Андан кийинки bir баласын кунан кезинде biz неде бүлкама алып бердим, Абдул деген. Ол кичине пулга зарып кетип, Алимжанга сатты эле. Алимжан чаап бештей алсаңар керек. Кыргызстанда эмес, ушу дүйнө жүзүн бүткүл Средняя Азияга белгилүү болдукчу 90 000 доллар чыкты. Кийин өлтүрүп алышты го. Билебиз. Ошол аттын линиясы бу. Ошонун линиясы. Бул ошондон кийинки уруктарынан бул. Газелектен акаларыбыз директор болуп иштеп өтүп кетти эле. Ошондон таза кандуу жылкылар калды. Ошол уруктардан булар. Машалла. Бүгүн 3-4 жолу илешип калдым го. 3 мара кылдыңыз, а? 1 торпок, 1 кой. 2 торпок, 1 кой. 2 торпок. Тайга эмелештим. 2 торпок, 1 кой, тайга дагы. Машалла. Ошол аттын уругу деңиз, а? Жолдун эр катта ушундай, Кудайым берген. Машалла. Кудай берген талант. Машалла, болду. Кандай рызык көрсөтсөң жашайт. Болду, Курманбек, а? Өтө сонум. Эмне кылыштыңыздар, эмне? Өзүнөн тыш болгон. Баптырак, а? Биз ушу кыргызда жакшы эски аттардын уруктарынан элге жарыя кылып, биздин аттар эми илгеликтен ата бабаларыбыз ат менен жашап келген го. Атсыз жашай албайбыз. Бизде 5 ат болсо 6 ат издейбиз. 10 ат болсо 11 ат издейбиз. Койгон ат. Машалла, баптыр. Рахмат, Курманбек, Алла разы болсун, а? Маалымат үчүн, ака. Рахмат. Өзүңөр тыш болгон. Баптыр. Ийгилик балачкан менен тыш болгон. Şu элдин батасында жүрөбүз. Машалла, мына. Бүгүнкү марекенин кызыган жери келейт ат. Кызыган жери мына тойдун марекеси. Тойдун эгаларын ашырыптыр. Азыр алтын кур коюлат. Азыр. Алтын кур коюлат азыр. Машалла. Бүгүнкү марекенин акыркы сорундары алтын кур коюлган атат. Машалла, Сапар акага ашырабыз деп атат. Ассаламу алейкум, Алмамбет палван. Экөөбүз улак башталганда саат 12-де бир сүйлөштүк эле. Nasıl yıkan aka? Önlerinde top çıktık. Машалла. Şaşırtık ulak. Pençesine ama bir sıvı yok. Şu niyetli ulakları açkan eken niyetler kabul olsun aka. Мен байкашымча ат токулатка таштадың азыр, а? Сен алып чыктың, а? Бираз кайнаган жеринен до конца тартып бардым. Ат кимдики? Алмамбет. At sepkizde. Ulan aka mıydı? Талант ака. Кличкасы. Bilmiyorum. Karat. Мына шоколад деген ат менен мына палван бүгүнкү экинчи сорунун ат жабдыгы менен өзүбүздүн эле таза кыргыз жылкылар жарап атат да ушундай чоң улактарда мына. Бою деле чоң эмес, ушу бою болсо бир 1.55. Ушундай чоң жыйындарда жарап мара кылып ат жабдыгы менен таштап алды. Билеңе күчүң кетпесин палван. Bundan daha çoğun iyilikleri yaratып, amin. Bundan daha çoğun iyilikleri yaratıp, dağı çoğun sorunga taştavadır, 10 geltirsen altın kurdu taştaval palvan. Maşallah mına. Marekenin akırkı sorunu altın kur koyuldu. Palvanlar taza taştav altın kurdu, alçık alıvergile palvanlar. Taza taştap altın kurdu alıvergile palvanlar. Ortodoks palvanlar hareketinde, ulak oyun talasında altın kur koyuldu. Mına palvanlar. Almanbek palvan kaytara ortaga girip alıp turadır, at çapdığına taştagan. Talay palvan, Aytulu, Niyazıptar, Canış palvan, Talay palvan, Ulan palvan, Tompo palvanlar ortada. Manas palvanlar ortada. Şu yerden Jas palvan, Bek palvanlar şu yerdeken. Aydar palvanlar, Uluk palvanlar ortada. Ret degen palvan var dey. Maşallah. Gel palvanlar.
Geçici palvanlar yıkanıp şu palvanımızda köpçülükten alıp çıkan eken şu palvanları versi üstünü açıklasından çana kurban bek. Daim önüne versin. De takma, tamam koy. Tamam koy, tamam koy. Bir batar koy. Kurban bek. Kurban bek. Gelciğinin aralagan adamsın. Şamşıkan baldırına çak şu patan koyarım. Omen. Pastala kadar. Pastala kadar koy, pastala kadar koy. Birisinden şu. Şu balları getirin ya. Oynuyor ya. Amin. Çak bıçağı. Gelgenin erge razı olup Şamşıkan baldarına biraz sıkal çıkıp pata verip koyunluklar hem. Yakşı oldu mu? Cevap oldu mu? Buraya gelin. Evet, vakit başlıyor. Tutma. Omen, omen. Ya okup durgular. Genç olukta olsun. Şu hareket çak yattı. Badın razı ollah. Amin. Hop tıra baldar. Yana şu Şamşakanın baldarına çoğun rasma. Şu kan düşünce jakşı niyetmenen jakşı mereke ötközді. Mereke jakşı oyun külkü tinç öttü. Oradayım baldarım sizlerge densoluk versin, ömür versin, iman nisap versin. Üy bülöngür menen tinç balgılar tapkan tutkanıga kuda bareke versin. Ama seydege. Şile koyun. Optire baldar, palvandar. Buna bugün kılarım şu. Cezdemi, ömür nar akam nar cezdem. Şuna ömür bir otat. Şuların emesine kavuşlara tüysün. Sonumuz olsun. Bala çakasın. Amin. Jakşı oynadılar, jakşı mı kıldılar. Varına daim şundan. Amin. Optire gelene amin. Gelgen karanlılar razı olup araydan gelgen aksakalım bölümünü alıp pata verip çıktılar. Oy 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 palvanlar, çamdağla palvanlar, çamdağla. Kırk sorun. 40 sorun salındı. Algıla palvanlar algıla. Ökmetke pardan beri bile girgizüydünüz yoksa da siz. Ökmetke pardan beri bile girgizüydünüz yoksa girele gir. Maşallah maşallah ulak kötörülüp ketiptir biz. Bulcakta kichine alaksı tüsse gele uşunday. Dağı dele bayağınday. Aytulu meymancarına getidat meymancarına. Kaysı palvandın calında maksat palvan hareketinde. Maksat palvandın hareketinde. Maksat palvan hareketinde maksat palvan. Maşallah. Kurmanbek ake kaytaracanağı Aytulu. Kogattın linyasındağı Kurmanbek ake ortada jüröt. Allah 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 Allah. Hay 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 hay. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Kurmanbek aka. Aytı atsam Kurmanbek aka ap çıktı canağa kogat menen. Aytı atsam Kurmanbek aka altın kurga alıp çıktı. Yaşa be boldu. Boldu yaşa toktatkıla. Kurmanbek aka putun koydu. Aytulu kogat menen. Aytulu kogat menen Kurmanbek aka altın kurga salıp aldı. Baldar boldu. Kamilge olarak boldu.
Gün geçte baratat Kamil akaga asırıp altın kurdalat. Maşallah maşallah. Bol negedir bugün Kurmanbek akanın gol açıldı. 4. salımı. Kurmanbek aka. Kurmanbek aka. Kurmanbek aka. Mına. Toptan öte katı çıktı. Toptan öte katı çıktı Kurmanbek aka. Maşallah mına. Kurmanbek aka. Maşallah. Assalamu alaikum. Siz Kurmanbek aka. Kurmanbek aka. Siz bir sorundu maga beresemi? Bir sorundu maga beresek hazır emi. Siz ökөбүз emi Canal bir jakşı sırdaşıp süylöşüp jakşı niyet kılıp dua kıldık ele. Altın kurdu alıp çıkınız dedim ele buna. Allah'ın hükmünden altın kurdu alıp çıktınız. Birinciden neye gördük? Şu memleketimizde tinçlik olsun. Bizim memleketimiz şu başka memleketlerin aldığında Katar'ına koşulup elimizde toksuluk, molsuluk olsun. Bugünkü jiyinge ötürgen adamlarga hem rahmat koyun. Amin Şu amin. el kançalık son turdu bulağam jakşı oldu koyun. Oşoğa tilekleşimiz koyun. Ben Kuda'nın işiken peşine on geleverdi. O vakti genç aka bugün. Buna Peşine olsundayken. Kurmanbek aka bugün bacasının atı menen bacasının kaynakasının atı ken kaynakasının boz atı menen da öz 58'e çıkıp tur 18 yaşar baldardan da kıçam kıymıldap 4 salım saldı. 2 torpok bir taydın carimine iyileşti anan bir altın kurga saldı. Nasip kılsın. Ben peşine. Nasip bulçu bu. Hakikaten nasip. Tiç bolgan. Bop aka.